Mijalković, Milanić, Stanojković, Darko Milanić, Mijatović. Bogdanović, ubacuje se Stevanović, prilika za fauliranje, kapitan Partizana na samo ivici 16-terca, morao je to da bude bar prekršaj, bar slobodan udarac. Pogrešio je Monsieur Michel Vautreau. Klinsmann i Milanić, bolji u skoku Darko Milanić, Višnjić, Stanojković, Jokanović. Igrači sve teže razlikovati, brojevi se gotovo ne vidi. Đurđević, Mijatović, Đurđević, kombinacija Partizana i navodni igrača, Kola Prodor i oštar start Mandorlinija. Jasno je bilo doći da pokosi Partizanovog igrača, za to se dobija žuti karton. 20 metara od gola Zengu, 26. minut. Tu je Mijatović. Prilika za Predraga Mijatovića. Odlučio se Stanojković. Odnosno bio je to Stevanović. Pogrešio je sada Takinardi. Međutim, ispravlja svoju grešku. Egzibicija Partizanovih igrača, demonstracija, odlična tehnika, Višnjić u prodoru, prilika za udarac, Josip Višnjić, Goran Stevanović šansa i ništa! Velika prilika za Partizan. Lopta prema Mijatoviću, nabačena lopta prema Đurđeviću, primio lopta Đurđević, srušenje i to je bio 11-terac. Intervenisao je Giuseppe Bergom i start s leđa, srušenje Đurđević, mogao je nešto Michel Vautreau sada da dosudi. Nije učinio. Čini mi se oštećen je Partizan. I sada je startovao Mandorlini. Mateus, snažno, intervencija Pandurovića. Dobar centar šut, skočio jedan igrač Partizana. Čini mi se da je to bio Jokanović. I spasio je Stringara. Mijalković, odmah iz prve prema Goranu Stevanoviću. Mijatović, odličan pas prema Bogdanoviću, prilika za centar šut, lopta za Partizanovog igrača Višnjića. Da vidimo šansa Vujačić, velika prilika za Partizan i ništa. Kontranapad Partizana, ide sada Višnjić, otvoren put po desnoj strani, slažen šut i prečka! Kakva sreća za Valtera Zengu! Strašan šut Josipa Višnjića. Pogledajmo to još jedan puta. Ostaje 0:0. Pogledajmo to iz drugog ugla. Goran Stevanović, nabačena lopta prema Đurđeviću, bio je tu Bergomi, prilika za Bogdanović, odličan udarac, međutim, nema pogodaka. I u ovom trenutku, posle skoro 46 minuta, francuski sudija Michel Vautreau, da vidimo da li označava kraj prvog poluvremena ili ipak sedmi korner za Partizan. Dozvolit će on i sedmi udarac iz ugla za domaće. Ponovo Stevanović, lopte prema Vujačiću, odličan udarac i dobro je postavljen Valter Zenga. Nema golova, ostaje 0:0. Višnjić traži poziciju za udarac. Šansa za Partizan, Bogdanović. I mogao je Bogdanović sada da postigne gol. Ide sada Klinsmann, opasan kontranapad. I šutirao je Klinsmann iskosa sa desne strane. Stanojković pokušava prodor po desnoj strani. Uspeva. Dobar centar šut, tamo je. Stevanović. Izvanredna akcija. Stanojković, Stevanović. 1:0. Izvanredan gol Partizanovog kapitena Gorana Stevanovića. Volej udarac u
udarac iz carstva snova. Pogledajte to, još jedan puta kako je samo Stanojković centrirao, a Goran Stevanović, koji je inače levak, zahvatio loptu desnom nogom i savladao Valtera Zenku. 16-17 minuta igre u drugom poluvremenu, 1:0 za Partizan. Još Lothar Matthäus, direktan udarac i pravo ruke Goranu Panduroviću. Goran Pandurović, junak iz San Sebastijana, također i najzaslužniji što je Partizan eliminisao Real Sociedad. Ide sada Matthäus na levoj strani terena, udarac i izjednačenje. 1:1, to je Lothar Matthäus. Samo je za moment bio slobodan nemački internacionalac Lothar Matthäus, igrač moćnog šuta koji je opasan na 18-19 metara. Ostavili su ga slobodnog i iskoristio je to pravi snajperista Lothar Matthäus. 1:1. Počeo je 44. minut. Bogdanović, prilika za udarac. Goran Bogdanović, Okleva na desnoj strani Mijatović i prilika za Partizan. I je moguće, ni to nije gol. Kakva prilika za Slađana Šćekovića.